Došao sam u Novi Sad 1981. a u Futog 1987. godine. Nisam planirao, samo sam se zaljubio i ostao ovdje u Futogu i stvorio porodicu. Iz nekog vašeg ugla, iz ličnog ugla, kako po vama izgleda Futog? Ja obožavam Futog. Rođena sam Futožanka, moja porodica je rođena u Futogu, prijatelji. Futog je divno mesto, zaista ne samo zbog svog geografskog položaja, blizine Dunava, Fruške gore, svega. Futožani su srdačni, naše kapije su uvek otvorene, mi imamo blizak odnos sa svojim komšijama, naše ulice su uvek pune, deca se igraju na igralištima, naše plaže su pune, naš nasip je pun šetača. Zato što je blizu Dunava, ima lep pogled, ima evropsku stazu za bicikle, sređen put kroz selo, parkinzi imaju. Ima park, sad su proširili igralište za decu. Ima ovdje i dom penzionera, ali ja ga još ne posećujem. Kad porastem, otiću tamo. Nalazimo se trenutno pored gradilišta gde je pre oko 2 meseca počela izgradnja sportskog kompleksa na ponosi Futožana. U okviru ovog kompleksa biće izgrađeni bazeni olimpijski i dečiji. Iza bazena planirana je izgradnja niza sportskih terena na otvorenom, zatim teretana na otvorenom i dečije igralište. Pa mogu sam da vam kažem da doseljavaju ljudi u Futog, da već više nema kuća na dobrim mestima za prodaju, nema ni placeva. Može se naći malo dalje, od šireg centra. Doseljavaju čak i stranci. I stranci ima i povratnika. Imamo i iz Španije jednu povratnicu i jednu iz Nemačke. Mi smo ponosni na naš kulturni centar koji u toku godine realizuje jako puno programa i manifestacija. To su etnomanifestacija Futoška kupusijada koja promoviše brend Futoški kupus i koja je u proteklih 20 godina primila hiljade posetilaca iz inostranstva, a i iz naše zemlje. Pa ima dosta popunjenosti u Futogu za sve namene, a fali samo ova treća traka da se završi do Bačke Palanke, da malo brže stignemo i sve u redu. Ja sam rođen u Novom Sadu, ali 40 godina, 39, malo jače živim u Futogu i ono što izdvaja Futog je na samo 15 minuta ste u centru Novog Sada, opet imate svoj neki mir. Pa nije teško iz Novog Sada doći do Futoga i obrnuto. Malo su se mi razmazili. Ljudi u Evropi po sat vremena putuju do posla. Sad se ide, radi u Bačkoj Palanci, u Beogradu bez problema. Kažite mi nešto ovako sa ljudske strane, kako Futožani žive i da li zaista vole svoje mesto? Futožani su uglavnom je živjelo poljoprivredno stanovništvo, sad je to malo drugačije, ali ljudi su vredni, radni, negujemo te međuljudske odnose, što može najbolje da se vidi i ovdje i dan danas kad se kuća gradi, komšije dođu, pomognu, rade se takozvane mobe, često pravimo i humanitarne akcije, masovno se ljudi odazivaju, tako da mislim da je Futog stvarno, pa da kažem, jedan lep gradić gde svi ljudi, vidite i vi danas došli ste, budu na najbolji mogući način i ugošćeni i uvek se prijatno osjećaju. Ne, ovdje smo mi prisni, prilično jedni s drugim i obilazimo se i pomažemo i jedno drugom i izlazimo u sutra. U gradu se baš ne poznaju nešto. Futog nikada ne bi menjala, iz Futoga nikada ne bi išla.